n'undi munsi nandi mahirwe byose biracyashoboka mu buzima. Ikiro gishimishije kinakomeye nuko wabyutse bigakunda, nanjye nkabyuka bigakunda, ugatambuka bigakunda, nanjye bikangenda kiragutyo. Nawe wabyukanye ibibazo bitandukanye, izo zitwa challenge z'isi, challenge z'ubuzima. Uyu munsi ushobora kuba wabyutse ukaba ufite ibibazo bitandukanye, ariko ejo bishobora guhinduka bikaba amateka. Ejo ukabyuka ibyo bibazo byose byabaye amateka byarangiye. Nihwebe rero kugira kure siko gupfa, ejo n'undi munsi buza cyane. Iyi ni AMTV show kufatanya gadasohoka na Gasabo News 24. Twagarutse muri gahunda y'amakuru yacu n'amakuru abanziza yandi yo kuri uyu munsi. Turi ku wa gatatu tariki 18 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka wa 2025. Njye mujye kubona mwigando amakuru nitwa Besa Etienne. Gusa nimba uri mushya hano ngushikaze gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kuri cyane hashoboka, byoreze inshuti zawe, uzisabe nazo zohereze inshuti zabo, kugira ngo dukomeze kwaguka twuke umuryango mugari w'abakunzi ba AMTV show na Gasabo News 24. Nimba kunze ibiganiro byacu kanda like, nimba ufite igitekerezo ushaka kudusangiza jya hasi muri section ya comment udusangiza ibitekerezo byawe kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo muri gahunda yacu y'amakuru. Nguhaye ikaze muri amakuru yacu, nyemerera twerekeze muri Kongo Kinshasa, twegeze muri Sezuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahitwa Bukavu, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abantu batandatu bagizwe intere n'igitero cy'abantu babateye bitwaje intwaro. Mu yandi makuru, Colonel Kaina yasabye Tshisekedi kwegura byako kanya. Colonel Inosa Kaina wahoze muyobozi w'umutwe wa M23 yasabye President Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwegura byako kanya kuko yananiwe gukemura ibibazo byugarije abanyekongo muri iki gihe. Izi nizo nkuru tugiye kwibandaho muri gahunda yacu y'amakuru abanziza yo kuri uyu munsi. Ndagusabye ngo ubanatwe guhera kuri uyu munota kujya ku munota wa nyuma izi nkuru tuzishoje. Njye mujye kubana muri gahunda y'amakuru twa Etienne Besa nguhaye ikaze. Nguhaye ikaze, reka makuru tuherere muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu. Abantu batandatu bagizwe intere n'igitero cy'abantu babateye bitwaje intwaro. Abantu batandatu bo muryango umwe bakomerekejwe bikomeye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere, ubwo abagabo barenga 12 bitwaje intwaro babagabaga ibitero ku rugo rwabo ruherereye mu mudugudu wa Ndendere muri komine ya Ibanda mu mujyi wa Bukavu. Nkuko byatangajwe n'abatangabuhamya, abo bagizi banabi binjiye mu kungufu mu rugo rw'uyu muryango witwa Macha Balemba uzwi izina rya Lenoir, bahita batangira gukubita no gutoteza abagize uyu muryango. Nyuma yo kubakorera iyicarubozo, babasahuye amafaranga menshi, ibikoresho by'agaciro birimo zahabu, telefone ngendanwa ndetse n'ibindi bintu by'ibikoresho bifite agaciro. Bamwe mu barokotse icyo gitero barashwe amasasu, abandi bakomeretswa n'imipanga ndetse n'imyambi. Ubu bose bakaba barimo kuvurirwa mu bitaro mu buryo bwihutirwa kubera ibikomere bikomeye. Iyi nkuru yababaje benshi cyane, ikongera gucengeza ubwoba mu mitima y'abaturage batuye mu mujyi wa Bukavu, aho umutekano ukomeje kuzamba umunsi ku wundi. Lubala Nicolas, perezida w'ihuriro rya Nouvelle Dynamique de la Société Civile mu ntara Kivu y'Amajyepfo, yavuze ko ibintu bigeze ahakomeye. Mu ijambo ryageze ati, nta joro rishira hatabaye igitero ku muryango runaka, abaturage babayeho mu bwoba bukabije, ntago bazi uwo bareba ngo abafashe. Ibi ntabwo byakomeza kwihanganirwa. Yamaganye bivuye inyuma umutekano mu gihugu kaza umurego muri Bukavu no mu nkengero zawo, ndetse asaba inyeshyamba cyangwa se abarwanyi ba AFC M23 bari muri uyu mujyi cyangwa se bagenzura uyu mujyi gutanga umutekano ku baturage n'ibintu byabo. Société civile nayo yasohoye itangazo rigira riti, iki gitero ni ikimenyetso gikomeye cy'uko abaturage ba Bukavu batakigira uwo batakira, bumva baratereranywe mu gihe urugomo n'ubugizi bwa nabi biba
bibaye ibisanzwe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubuyobozi bw'igihugu, ingabo ndetse n'inzego z'umutekano zirahamagarirwa gufata inshingano zo kurinda abaturage no guhangana n'ubwicanyi buri guhitana inzirakarengane umunsi ku wundi. Tuki mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Colonel Inosa Kaina, uhoze mu bayobozi b'umutwe wa M23, yasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwegura by'ako kanya kuko yananiwe gukemura ibibazo byugarije abanyekongo. N'ubusabe Kaina yatanze biciye mu nyandiko ndende umutwe we wa Coalition Nationale pour la Libération du Congo CNLC wasohoye. Colonel Kaina Inosa usanzwe ari umugaba mukuru w'ishami ry'igisirikare ry'uyu mutwe rizwi nka Force Nationale pour la Libération du Congo, yashyize umukono kuri iyi nyandiko igizwe n'amapaje 13. Abandi basinyeho ni Perezida wa CNLC Dido Manyiloha ndetse n'umuvugizi wayo mu bya politike Lanikan Kayukan Tengo. Inyandiko ya CNLC igaruka ku bibazo bitandukanye bimaze imyaka myinshi byugarije inzego zose z'ubuzima bw'igihugu cya Kongo, haba muri politike, igisirikare, umutekano, ubutabera, ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Ni ibibazo byose uyu mutwe wa politiki wagaragarije ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi nka nyirabayazana ibibazo byose byugarije Kongo, nko kubijyanye na politike n'imiyoborere. Kaina n'umutwe we bashinje Presidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibiro bya Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu n'inteko nshinga amategeko yacyo kuba ari bo bikubira 80% by'amafaranga yose y'ingengo y'imari y'iki gihugu. Ibituma abanyekongo bisanga mu bukene kuko imishinga akabateje imbere yose idindira mu gihe igitangira. Usibye gucunga nawo umutungo w'igihugu, Kaina Inosa yanagaragaje ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwamunzwe na ruswa no kunyereza umutungo w'igihugu. Ibi ngo binajya mu nzego z'umutekano za kiriya gihugu, avuga ko zamunzwe na ruswa ituma zidashobora guhabwa ibikoresho bigezweho bizifasha kurinda umutekano w'igihugu. Yashinje kandi ubutegetsi bwa Tshisekedi yise ko bugendera ku moko n'ivangura, kuba ahubwo bwifashisha imitwe yitwaje intwaro mu nyungu za politike n'iz'abanyapolitike ubwabo. Colonel Inosa Kaina by'umwihariko yakomoje ku mutekano muke uri mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari abaturage barenga 5 miliyoni mu ntara za Tanganyika, Maniema, Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru na Ituri bavuye mu byabo kubera imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano muri bice batuyemo. Yanenze Tshisekedi ko nk'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arizo FARDC ntacyo yigeze akora ngo akumire jenoside n'ubwicanyi. Imitwe ya ADF naro Kodeko, FDLR, Maimai, Wazalendo na ba guverineri ba gisirikare birirwa bakorera abaturage muri igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo kandi mu byo yashyize mu majwi harimo guverineri w'intara ya Ituri Lieutenant General John Luboya yashinje guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Yashinje by'umwihariko guverineri w'umujenerali mu gisirikare cya Kongo kuba yigeze gushyingura abantu 57 bo mu bwoko bw'abahema ari bazima. Aba barimo abagore n'abana ngo bakaba barashyinguwe muri teritwari ya Jugu ahitwa Katoto ku itegeko ry'uyu mujenerali. Kaina na CNLC bavuze ko aho kurandura imitwe yitwaje intwari ikorera muri Kongo, aho gusanga ikorana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwica no gukorera urugomo abaturage b'iki gihugu. Yashinje Perezida Felix Tshisekedi kandi kuba umutungo kamere wa Kongo usahurwa areberera. Anenga uburyo ubutegetsi bwe kuba bukoresha inzego zirimo urwego rw'iperereza mu kwikiza abo batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se abanenga imitegekere y'ubutegetsi bw'Kinshasa. Yanenze kandi kuba ntacyo ubutegetsi bwe bukora ngo bushyire iherezo ku mvugo y'urwango n'izibasira abanyamahanga zikomeje kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibibazo cyo kimwe n'ibindi byinshi Colonel Inosa Kaina n'ishyaka rye bavuga ko bagiye babigaragaza kenshi cyane, gusa ubutegetsi bw'Kinshasa bukaba ntacyo bikoraho ngo bikemure. Aha niho yahereye amenyesha Tshisekedi ko igihe cye kigeze ngo yegure by'ako kanya. Yavuze ko kuba hari inzitizi ku miyoborere myiza no ku butegetsi bwa Tshisekedi burangwa na ruswa kandi bugendera ku ivanguramoko bwananiwe gucunga ibikorwa rusange, ikindi bukaba butagaragaza ubushake bwo kubikemura. Bidaha CNLC icyizere cy'uko hari igihe Kongo
izagera ku iterambere rirambye. Yakomeje agira ati ni mu rwego CNLC imenyesha abanyagihugu n'amahanga urugamba rwayo rukomeye kandi rwiza rugamije guhindura Kongo igihugu gishingiye ku musingi w'imiyoborere myiza n'imicungire myiza y'ibikorwa rusange. Ni mu rwego kandi CNLC iteganya gukomeza urugamba rwayo nta gushidikanya, ndetse ikabisaba Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhita yegura by'ako kanya kubera ko atubahirije inshingano ze kandi akaba adatanga icyizere ku baturage b'abanyekongo muri rusange, by'umwihariko kubo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mpera za Werurwe muri uyu mwaka turimo nibwo Colonel Kaina Innocent yashinze CNLC mu rwego rwo gushyira iherezo ku myitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa irangwa no kuba butarajwe inshinga n'imibabaro abanyekongo baterwa n'imiyoborere mibi idashingiye ku ndangagaciro. Mu byo Kaina n'umutwe we banenga leta ya Kinshasa harimo ruswa, ikene wabo, kugura abo ishaka kwegereza, guta muri yombi abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, itoteza ndetse n'amacakubiri. Reka ngushimire cyane wowe bana twumvirwa n'amakuru yacu buri munsi unyuze kuri channel zacu zombi arizo AM TV show na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.